Dr. Abiy Ahmed. እጅግ የተከበሩ ታሪካዊ የቁጥጥር ወሳኝ መሪ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ፕሬዝዳንት ክቡር ኦቦ ለማ መገርሳ፣ እጅግ የተከበሩ ወጣት ኢትዮጵያዊ ምሁር የአፍሪካ መዲና የፊንፊኔ ሞተር የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ክቡር ኢንጂነር ታከለ ኡማ፣ የተከበራችሁ ሚኒስቴሮች፣ አምባሳደሮች፣ ዲፕሎማቶች፣ ከፍተኛ የሥራ አመራሮች፣ ክቡራን እንግዶች፣ ከሁሉ አስቀድሜ እንኳን ለአንደኛ ዓመት ወሳኝና አመርቂ የስኬት ሥራ በዓል ቀን በሰላም ለታሪክ አደረሰ። ከዚህ በመቀጠል አጠር ያለች ግጥም ስለማቀርብላችሁ በጥሞና እንድታዳምጡኝ በፍቅርና በአክብሮት እጠይቃለሁ። ከንባፍ ከንዲሃ ከንካባፍ ከንኪባ ኡመተ ኢትዮጵያ ራጂ ሴናን ድልባ ገጀሲቶኒ ኦላኖ ኡመተ ኢትዮጵያ ከንፈጎፍ ከንዲዮ keessummoonni martu nooru harkafuun ashamaa akkam jirtu addaa fayyunnaa qabdu tokkummaan keessan hawwata Dr. Abiy isiniin boone naaf argadhaa galata eenyummaaf qabsoofne warri qabsoolinne kuunidhaatti kallee kan biyyaas godaanne irree tokkummaatiin bilisa obbaasne kan alaaf kan keessaa Oromoo wal waamne waggaa tokkoffaa waggaa injifannoo seenaan kabajanne haa ta'usaa malee dararama qomoo seenaa bara dheeraa hacuucaaf saamicha reebichaaf gidiraa koloniin bitamu sabummaan garboomu diinaan bittinnaa'u jiraata awwaalamu yoomuu kan hin feene kan hin jilbeeffanne qabsaa'onni Oromoo kan hin feene roorroo kan dhiigaan nuuf qarsan ageenyummaa qomoo kan gootarraa dhaalle haqa saganamaa ni yaadata seenaan barumaan haaroma hacuucaa fi roorroo shira nuu kutaamse lagaan nu qoqqoodee eenyummaa balleesse saba wal nyaachise wal xireeffachiise jaalala hadheesse dibbata deebaarse qabsoofnee mo'achuuf seenaa badii galchuuf qeerransi qeerroo Oromoo jettiin qilleensa raasu misaa'el Itoophiyaa kan addunyaa harraabsu abidda jiraa gaabse obomboleettii bubbise yamdoo caamne roobsee qabsoo qaafiliinse barataatu fincilee bilisummaa isaatiif ofirratti furteesse qalamaan qabsoo lixee dhiigaa iyya dabarsaa keessaa harraabse qonnaan bulaatu bokkise qabsoo diddaa garbummaa waaqa guutaa haramse Hacaaluutu weellise dhiiga diinaa hadheesse gaafa gaarreen adu'aa gaafa maqaleessanii nuun miti farda keenya ni beeku bareechanii xiinxalaatu lallabe abbaa gadaa tumse jaarsi falma labse gaggeessaan kutate tokkummaa jabeesse heera hojiitti hiike kan dabe soroorse waadaa galiif durse dhugaa sabaaf tumse haqa diina waraane dhala keessaa yaase afaan qawwee cufoo qabsoon tolchuudhaan seenaa galmeessise hayyuu Oromoota leenca gumoo goota muummee ministeeraa lamman filachiise Dr. Abiy hayyuudha maaddisa qabsooti deemokiraasii finiinsa jecha gochaan simsiisa hundanii hirmaachisa dhaggeeffatee hubata dubbatee amansiisa saba wal jaalachiisa laphee qabe fayyisa sanyii jaalalaa baata oomishee sabaaf laata qajeelummaa waalteessa jibbanii dhabamsiisa Maandeellaa sablammiiti walqixxummaa hojjeta Obaamaa Itoophiyaati mul'ata hedduu mata addunyaan gojame Museenyu dargata
nuti kenninu malee Ruusiyaa fi Chaayinaa Ameerikaatu filata. Raajii waggaa tokkoffaa bu'aan Dr. Abiyyi faa kan hidhame gadhiisa kan alaa fi kan keessaa shororkeessummaa kaasee bilisoomsa lammiisaa godaantota deebisee fidaara xiyyaarrisaa korniyaa idileessee aangomsee hojjechiisa dhiiga lammiif arjoomee dhukkubsataa jabeessa morkataa hirmaachisee yaada mo'ataa faarsa yoo lakkoofne innum kumaatama bu'aansa. Hariiroo ollaa cimsee Eertiraa nutti araarsee riikoordii haaraa cabsee abbootii amantaayyuu Abiyyi walitti araarse. Bulchuu akka dandeenyu hojiin agarsiiseera. Nu uummata bulchuu miti akka biyyattiin bulchan gadaan nu barsiiseera. Addunyaan ragaa bahee badhaase eebbiseera. Injifannoo gonfanne misee waan dhugoomsina. Ijoolleen abbaa gadaa nu biyya ijaarren diignu duruu numatti ijaara. Tiim lammaa waliin ta'uun Oromiyaa misoomsina. Oromiyaa misoomte dhalootaaf dabarsina. Itoophiyaa ያለን ቀደምት የስልጣኔ ማማ የክልሎች ናት ኢትዮጵያ እማማ የሰው ዘር መገኛ የልሲ ውዴ ኢትዮጵያ እማማ ባወራልሽ ብጽፍልሽ ስላንቺነትሽ ከአርቅም ቢያወጉ ማንነትሽ እስኪ ላውጋው ልተርጋ በጥቂቱ በልጅነቴ ከማውቀው አፋር ሶማሌ አረሪ እንግዳ ተቀባይ አክባሪ ቤንሻንጉል ጉሙዝ አማራ የኢትዮጵያን ትውፊት ቀማሪ ደቡብ ልጅሽ ነው ኢትዮጵያ የብረ ብሔር ዘማሪ የሰሜን ዋልታሽ ነው ትግራይ የአክሱም ሐውልት መገኛ ማዕልም ብርትሽ ኦሮሚያ የብረ ብሔር መዋኛ ጋምቤላ ደጀን መከታሽ የምዕራብ ግርማ ሞገስሽ የብሔረሰብ ስብስብ የዓለም ውበት መስህብ የቋንቋ ማዕፀን ምስክር የእምነት መቻቻል ምድር የጌጣጌጥ የአልባሳት የውስጣዊ ውበት እናት የአንድነት ተምሳሌት የተፈጥሮ ትምረት ማለት በዛነት የደመቀ ኢትዮጵያዊ አንድነት የብሔር ብሔረሰብ አለኝታ የእኩልነት መብት የአፍሪካ መዲና የሁላችን እናት ኢትዮጵያ ፍቅር ነበርሽ ሀገራዊነት ኃያል ነበርሽ የቅኝ አገዛዝ ጠላት ሀቃፊ ነበርሽ የህብረ ብሔር ሌማት ግን ያ ሳይሆን ቀርቶ በኢትዮጵያ ለዘመናት ጭቆና ተንሰራፍቶ ህዝባዊነት ሳስቶ ግላዊነት ጎልቶ ኢትዮጵያ ተሰራልሽ የቤት ስራ ላችን መጥፊያ መጥፎ ስራ ግን አልሆነም አልተቻለም ህዝብሽ አለ አልተቀበለም አምጾታ ማዕበል ተነሳ ቄሮ ተማሪ ምሁር አገሳ ህዝባዊ አመፅ ተቀጣጠለ ውከት አየለ ውጥረት ቀጠለ የህዝብ አለኝታ ቲም ለማ መጣ የአባ ገዳ ልጅ አብይ ተገኘ ኢትዮጵያውያን ከጉዳ ወጣ እውነት አንግቦ ሰላም ዘመረ ፍቅርን ጀመረ ተአምር ሰራ ጉዞ ሰመረ እስረኛን ፈታ ምህረት ሰጠ ህዝቤ አሸባሪ አይደለም ብሎ አረጋገጠ አሸማገለ ህዝብ አስታጠቀ ከኢትዮ ኤርትራ ጥላቻን ፋቀ ስደት አበቃ ኑ ግቡ አለ በራሱ ፕሌን ያመጣው አለ ለአቅመ ደካማ መኖሪያ ሰራ ደሙን ለገሰ ወገን አኮራ አርቆ አየ ለርስቶች ቆመ መርታ ያሳዩ ብዙሃን ሾመ ተፎካካሪን ኑ ግቡ አለ በልጦ ለመምራት
አገር ለማቅናት በቀና መንፈስ እንስራ አለ። መምራት አይችሉም መባል ይሻለ በዓለም ናኘ ተመሰከረ። የኦሮሞ ልጅ የመሰረቱ የኢትዮጵያ መስራች ፊንፊኔ እምብርቱ አድዋይ ኢአዲ ቲም ለማን ይዞ ለአገር ቆሟል። ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለኢትዮጵያ ለህዝቦቿ ብሏል፣ ለህዝቦቿ ብሏል። ፈጣሪ